Okay. Dore urabona yuko hano yaragurikije indege yerekeje hehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Niho tugiye. Ariko si kure ya Kigali. Okay. Kuko ni mu murenge wafumbwe Inyagasambu. Aya. Urenze Kabuga niyo centre yindi ikomeye umuntu ageraho. Okay. Kuko nabonaga no mu minsi ishize bari gusaba yuko bahabwa gare. Okay. Ati baduhe gare hano hari abantu benshi bahatuye natwe imodoka zige ziza zihagurukire. Urumva? Ni inzu nziza cyane rero uhereye hara mu murenge wafumbwe mu karere ka Rwamagana Nyagasambu hariya ku mu centre ukiva kuri kaburimbo neza gatoya haruguru. Okay. Urumva? Ikaba ari inzu ifite ibyumba bitatu. Urumva? Yuzuye rwose nta kibazo cyo usabwa we no guhita uyitaha. Nkundi ushobora uyitaha. Okay. Urumva? Kuko wenda amabati yayo ndabona ari amabati yenda asanzwe ushobora kwishyiraho akarange. Urumva? Kwishyiraho akarange kawe uvuga uti nanjye ku nzu yanjye naguze kuri miliyoni 15 reka nyongerera agaciro. Okay. Add the value. You add the value kabisa. Okay. Ukayongera agaciro. Ahubwo byumba nari mbigabanyije mvuze bitatu. Ifite ibyumba 5. Ego Nyagasani. Ikagira ubwogero bumwe. Ikagira sitting room. Na dining room. Urumva kuri miliyoni 15 hanze ikintu wakora ntago uruzitiro bari barushyiraho. Okay. Nta ruzitiro iriho. Okay. Urumva uruzitiro urumva wagenda ukarwishyiriraho. Ariko urumva ku byumba 5 byonyine ushobora no kubicamo niba ushaka za bathroom zindi kuzongera. Kashiramo n'icyumba cy'urwambariro ushobora kubigabanya. Urumva hari ku muhanda uri uzamuka Nyagasambu neza mu centre. Okay. Uvuye kuri kaburimbo hepfo. Hari haruguru gato rero niho hari iyo nyubako rwose y'ibyumba 5. Ubona ko ari handi mu cyaro haba hakiri uburyo bw'imikorere ubona n'imiyenzo uruzitiro rw'imiyenzo urabona se Nyagasambu. Baravuga Nyagasambu rirarema. Nyagasambu rirarema. Ujye byumva? Njye mbyumva Nyagasambu rirarema. Nyagasambu rirarema. Ashaka amafaranga ngahe uyu nguyu? 15 miliyoni 15. Okay. Uretse mu kanya neza ubona nzuri nawe yagiye atwereka hari n'imisozi yose avuga ngo umuntu yajya kugira hakurya hariya hose areba. Dore inzu ngiyi. Niyo ngiyi. Rwose urabona uretse gushyiraho uruzitiro ikindi cyaba kibura ni igiki koko. Ashaka 15 uzonyine. Okay. Urabona iyi nzu ifite irimo n'amakaro. Muri make no gukora igipangu cyonye. Urupangu rwonyine ukora urupangu rwonyine filime kabirizi. Filime kabirizi. Kuko inzu ubwayo yo yararangiye rwose. Yahari yuzuye kuri miliyoni zawe 15. Okay. None hari abantu bavuga ngo ibintu byose se ngo biba bigize 15. None urabona nk'ingiyi ifite miliyoni 15 kubera ko ari umuntu urwemeza mirimo cyangwa se umuturage ushaka kwigurishiriza kubwo impamvu runaka. Ariko iri ibaye yarubatswe na leta tukaba turi kuvuga agaciro kayo inzu y'ibyumba 5 turi kuvuga agaciro kayo yari kuba birenza aho ngaho ushobora guhita kuba 3 at least no si Imali urabona Dexo ni Imali neza akamari kameze neza ku miliyoni za 15 kandi hera ntago ari kure y'i Kigali. Okay. Hariya Nyagasambu rwose wowe nyamuno kagendere kuri Nzuri market kuri Tubecho channel. Okay. Cyangwa hamagare kuri 0782230123 nose muri saro wabona n'intebe zitari murona reba za ribu inzugi nziza cyane kuri miliyoni za 15. Hari umuntu twayirangiye ahubwo yari yemeye mbere bataranayimanura yari yemeye no gutanga miliyoni 20. Hanyuma bigenda bite? Hanyuma umugore waravuga ati se ko ari kure. Madame ati ko ari kure. Tiko ari kure. Madame ariko umugabo yari miliyoni 20 yari yemeye kuzitanga. Yari yemeye kuzitanga? Ariko runo sibona rero yanzo hari urabona ni hafi Nyagasambu ni hafi. Nyagasambu hariya hirya. Binaho bigeze ni hafi. Numero wazivuze? Nimero nazivuze ko 0782 230123. Reka mabwire nimero itabavuna. Hanyuma ubundi basange Nzuri Business Group Limited ku Muhima. Okay. Hari mu nyubako ya Shema House imbere ya Feruje zo kuri ya Mahamu muri etage ya 3. Urakoze cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @nzuri_rawa. ariko se ko abantu bose barira mu bikoresho by'ubundi bikirama, nk'ubu ndakuraho imashini imesa kandi ko fiance numvise itsimbarayeho. uzi ko iyi firigo mungana sha, ibi byose kandi nabiguze muri Bricotech nkimara gushakana na nyoko kera. Urabona se hari icyo bibaye? Niba rero nawe ushaka iyo mashini imesa ujya muri Bricotech. Sinshaka ko umwana w'abandi nzumva ngo yazanye ibizigira kubera kuvuga utazakuvurori. Kiganiro Bricotech yinjiye mu mitima y'abaturarwanda kuva mu myaka 40 inkwana nabo kubera ibikoresho byayo original bizwiho kuramba muri ubu